Ej ljudi, Cuki ovdje, dobrodošli nazad u još jednu epizodu Life is Strange-a. I ljudi, u današnjoj epizodi imamo jednog specijalnog gosta u serijalu, a to je moja sestra Anja. Ćao ljudi, Anja ovdje i ja sam gledala Cukijeve videe, to jest gameplayeve Life is Strange igrice i nisu mi se baš dopali i rekla sam mu da nema pojma, tako da sam ja došla danas da mu pokažem kako se stvari igra ova igrica. Da, znači čuli ste, ona tvrdi da mi nemamo pojma ovo da igramo, ali ja kažem da smo ipak mi profesionalci, mislim nema boljeg od nas u ovoj igrici. I sada bi trebalo da nađemo neki tools za našu kameru, pa gdje bi to moglo da bude? Pa pazi, čisto ček, sumnja. stigla je neka poruka, čekaj da vidim šta je ovo. Ovo je od Kate. To je ona likuša. Pa nije iz prošle epizode, to je ona likuša što smo je spasili na onom parkingu, čini se. Ne, nije na parkingu, nego od onog retarda i security smo je spasili. Okej, da nije na polju, pa mislim, trebalo bi da je ovdje. Razmisli, da li bi neko stavio alatke na? O, vidi ovo gore. O, šta je ovo, wow. Pa ptice, šta su? Pa dobro, ali mislim, kako epski izgleda. Ali čekaj malo, mislim, logično je da garaža ispred, što bi neko stavio garažu unutar kući? Pa pazi, moguće i da ima onako prolaz. Čekaj, ljudeška. Ja, ovo je neke nostalgične stvari, ljudi. Ovo me zaista mrzi da gledamo, idemo mi odmah odavde. Gdje bi mogli da uđemo? Dajmo da se vratimo, šta misliš, da se vratimo unutra? Pa da. I vidi još neka vrata. Da ne vode neka do garaža, možda ima neki prolaz. Pa sigurno u garaži, mislim ovdje nema ništa, ajmo tamo. Jel ovo garaža? Da, ovo jest. A, eto su kola, tu je garaž, to je garaž. Da. A šta sad, gdje bi to moglo da bude? A, evo ga ovo mjesto gdje se čuvaju aletke, vjerovatno je ovdje. Nemoj da pričaš da je ovaj lik stepdad. Koji plot twist. Wow, okej. To je, on je čovjek koji je radio na Kate. Pa da, znam, zato i kažem. Ali nisu tu bile alatke koje smo tražili. Ali imaju dosta hrane. Ma da, ali ovdje nema alatki, mislim. Vidi možda unutra da nisu. Čekaj, evo sad ću ovdje da otvorim da vidim. Čokolada. Može dovoljno za nas. Da. To je za mene omiljeni alat. Ali, gdje bi mogao? Vidi, evo na gore. Gdje gore? Tools. Čekaj, prvo da vidimo, možda ima nešto u laptopu. Da, realno ne bi nam pomoglo, ne znam ni što sam kliknuo. Okej, to nema ništa. Tu si rekla, ajmo da vidimo šta tu ima. Boom, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Okej, to nam treba, ali... Probaj to da uključiš. Evo, uključio sam. Šta sad misliš da će... kapiram, sad će da padne, okej. Dobro, sad samo trebamo ovo da dohvatimo. Okej, ne daj nam opciju ovo da dohvatimo iz nekog razloga. Pa samo nam je da opciju da ugasimo. Šta sad treba da radim? Trebaš da vratiš vreme i da gurneš karton, da kad one padnu na karton. Aha, i onda znači ovaj ti samo karton. Izvučeš, da. Trebamo da ga gurnemo. Ali moraš prvo da vratiš vreme. Čekaj. Dok su alatki dalje gore. Ajde, vratit ćemo. Da idemo sad. Još trebamo da vratimo vreme. A sad... Oh fuck, nije dovoljno. Idemo dalje. Ne, malo smo sad preterali. Sad smo malo preterali. Dobro, aj, stavit ćemo svejedno ovaj karton. Što jednostavno ne može da gurne ruku likuša, mislim, toliko je prosto, šta sad. Ali ajde, mora malo da se komplikuje. Dobro, ovo ćemo da skipujemo i daj se sad da vidimo. Sad trebamo pul. I sad su kao na kartonu. Jao, koja forma. Dobro, sad smo našli šta nam treba, gdje sad idemo? Kod Chloe? Kod Chloe u sobu? Da. Pa šta ćemo? Nismo čak ni u svojoj kući, a tu gledamo po fajlovima laptopa. Ali ona nas je poslala, mislim. Ali aj, idemo kod nje. Njena soba je, gdje je beše njena soba? Ovo? Ne? Da, ovo gdje piše wrong way. Okej, come on. Dobro, sad smo našli tools koji nam trebaju, sad samo trebamo da popravimo kameru. Čekaj njoj da kažemo da smo našli. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Okej, sad popravljamo kameru. Nice.
Max majstor. Da, Max majstor, kao Bob majstor. Samo nema pojma koliko se meni čini. Da. Upravo si. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Saznala je. Now tell me the truth, Max. Okej. Moramo da kažemo da smo bili tu, Da. pošto mislim Nije bilo bi lepo da glupo se da laže. kažemo da nismo bili tu. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a Sad ninja. smo i ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Pa dobro, jeste Oh malo yeah, I badass. almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Pa, Nismo baš nismo baš bili bili sigurni. sigurni, ali nećemo da kažemo ne, da je ne uvredimo, mislim. Glupo bi bilo, pa wasn't sure. I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Sad malo jesmo. Just a bit. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Pa Pa, mi, ti jesi... Rekli jesmo, ali sad ne možemo da kažemo da smo rekli skroz, ono, apsolutno, Da. zato što smo rekli, ali nismo nju, ono, stavili. Spominjali uopšte. Tako da, Who? Like kome anybody. bi mogli. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. Okej, The saznala je. principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Šta sad radi? I know it was your birthday last month. Ha, vidi, setila se. Pa, duguješ mi poklon. Šalim se. Spasili smo ti život. This was my real father's camera. I want you to have it. Wow. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Kako Yes, lepo. of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Što je dobro. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Nisam baš za igranje, pa Bolje možda da je bolje da je samo slikamo, slikamo. da. A, kako sad da je slikamo, kada me? Priđi. Aha, okej, evo ga. This day couldn't get any stranger. Dobra muzika, moram da priznam. Da, samo da nam ne lupe copyright sada zbog te muzike. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Au. Yes, break it down, Max. Gone viral, gone sexual. Da. Yo, turn it off, turn it off. Holy shit, šta je bilo? How many times have I told you to stop blasting that bullshit? Ja, nije valjda to Dude, onaj the music's retard. not even on. Asshole. Ko to onaj retard iz škole. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Aha. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Trebamo da se sakrijemo. Find a place to hide now. Ispod kreveta, probaj. Čekaj, coming. prvo. Ej, možemo kod prozora. Chloe, you're stalling. Možemo i u klozet. Ajmo I'm u prvu changing. klozet, ovdje Give mi me je a nekako minute. logičnije nego da ulazimo ispod Smart. kreta. Just Fuck! let me in. Zeznuo sam se. Please. 1 second. My bra is stuck. Ajmo sad, Probaj. prozor, da, ne. This is going nowhere Anja, fast. moramo ispod kreveta, goddammit. Krevet, Nemamo da je drugde. I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where Vrati else? vreme, da, vrati vreme. Evo. A šta ćemo time da dobijemo, majke ti? Sad A, pomerala... misliš opet da probamo da uđemo u orman? Pa Čekaj, da. evo sad. A, evo ga, I'm kapiram. changing. Dobro. Give me a minute. Don't get smart. Just Okej, sad možemo da uđemo. Da. To. now. Please. 1 Nice. second. My bra is stuck.
I'm not screwing around. Dalje se Uspeli smo na vidimo, vreme. ali... A dobro, barem smo se What's going on in here? sakrili. Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Pa što bi ona ukrala? Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. To bi bilo You baš do not glupo believe da in gun ukrade control? pušku. Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Sad moramo da odlučimo da li da budemo hidden ili da uletimo. Ja Glupo bi predlažem bilo da da budemo uletimo. hidden. Mislim, glupo je da ostanemo Da, sakriveni. realno, da uletimo i da spasimo drugaricu, jer ako ostanemo Da. hidden, to bi baš bio pusti move A od i nas. svejedno mrzim ovog lika, tako da ono... Da, pa Bolje, izgleda bolje da ćemo da ostati, to jest da ćemo stepovati. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say A now. da, za sve Do smo you? Get the mi hell krivi, away from tako her, da ne. man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Holy Sad. Because you're such a fuck. badass, Max. Let me show you my new toy. Šta je izvukla? Nije valjda uzela stvarno njegov I'm pištolj. Price. Chloe Price. Bang! Oh. Jesus, put that thing down. Jeste. Relax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Kroz prozor. Pa Man, that ako did not ideš go well. kroz vrata vidjet If ćete. I want to keep my Blackwell scholarship, Tako da. I shouldn't lie for Pa anybody. šta hoćeš, da Even idem? Chloe. I have to think about my own future. Pa, moraš kroz prozor, šta da radiš? Pa bolje, a? A, vidi ovaj Assassin's Creed, nadam se da će da nam da kontrolišemo Max. Pa kroz mi smo prozor. ninja, jer se sjećaš? Da, mi smo ninja. A, što nam nije dao da je kontrolišemo? A, pa sad. Šteta. Ovo mesto liči na ono mesto iz početka igrice. Sa početka igrice, tačnije. Da. Samo sad je lepše, ne pada ona kiša. Ako niste gledali prvu epizodu, ljudi, obavezno da pogledate, pošto je igrica stvarno ekstra. Igrica je rađena na priči. Tako da ako... Isn't this awesome sauce? Misliš poprič. Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke. Slowpoke. Hold on. I to je Pokemon u Pokemon Go. Slowpoke. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Zato što si bila. Pre 5 epizoda si bila ovdje. This is the exact same path I was on during my nightmare today. A, da. A to je sve... Pazi, ja ovo snimam već mjesec dana, a sve je njoj to prošlo za jedan dan. Bože, ali smo spori. Čak se nije ni završio, da. Da, ček da imamo ovaj da me poslu. Holy Oh. shit! Ovo je onaj lik iz prošle u stvari da, prošle epizode. To A ti je najbolji jadan. drug. A, dobro, šta sad da radim? Birds are so lucky, they can always escape. Campfire. Či ovdje je bio camp. Da vidimo šta piše. Trust no one. Ok, neću nikome da verujem, ali i hoću njoj. To što je cool. Je amazing. Idemo da pričamo sa njom. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. You're in a good mood. To je You're in a good mood. ironija. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him.
Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home. I never trusted David. He freaked out on Kate. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully A her. to je ona He has some kind of stidljiva weird likuša. agenda. Da. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? I wish. I wish. Nismo znali. You know I would have read them. I'd love to. Šifrom. They must be important, or he wouldn't hide them deep in his garage bunker. He kind of creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good you didn't find his files. He would go ballistic. Whoa. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Pa dobro, šta je Nathanova tajna? Da. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Pa, pitaj za Nathana. Pa Glupo je da bolje. se pita. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? Čoveč. I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Pa ovo je zaista fucked up. Fucked up. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. On zaista jeste Jeste i dalje ali opasan. nećemo odmah da zovemo policiju, mislim. Jer nemamo dokaza. He's Da. still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Jadna. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh, šta se sad dešava? Boli nas glava. Oh no! Not again! Opet smo ovde. Pa ne moramo valjda celu igricu iz početka da igramo. Poprilično sam sigurna da nije u tome stvar. To jest O, da vidi ovo, nećete vidi ovo. morat. Duh. Čekaj, a nije isti deo kao malo pre. Nije, to jest nije isto kao sa početka igrice. Aha, okej. Hajmo dalje onda. Chloe's still up Holy shit. I have to find Ovo je moglo To da je nas bilo ubije. blizu. Da, bilo je veoma blizu. Šta sad? Pa, predlažem ti da vratiš vreme. Evo, vraćam. Pretpostavio Brzo, sam da brzo. treba da se vratim. Idem koliko brzo mogu. Evo ga deo sa početka igrice. Zašto nas ova životinja vodi negde? O, wow! Wow, Sam to malo. je bilo blizu. A sve je bilo blizu ako malo bolje razmisliš. Oh my lord! The tornado is back! Oh. O ne!
ne, vrati vreme. Vrati vreme, brzo prođi. Pa čekaj, sad previše sam vratio. Brzo. Pa ne mogu brže od ovoga, goddammit. Novine. October 11th? Is this Friday? A, That's only 4 days away. znači da je izašao novi Top 5 petak. That tornado is headed straight for the town. Uništit će ceo grad. Chloe, Oh. you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zone. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Pada sneg. U oktobru. The hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Ko je problem s ovom igricom? Or a storm is coming. Max, start from the A beginning. sad veruje. Tell me everything. Da. Wow. Sad i fucking sneg. Ova igrica je previše awesome. Jao, evo ga Hitler. Jeb se Hitleru. A ko si sad ti? Ko je ovo? A, pa morat ćeš da saznaš u sljedećoj epizodi. Goddammit. Evo ga Warren. Jel se tako beše zove? Da, Da, on nam je Najbolji najbolji drug. drug, jel tako? da. Zar majko mu ne znaš ni ko ti je najbolji drug? Jadna. Jao, jadna. What the fuck, ko si sad pa ti? A, vidi, smokovao je vid, lik. Pa da, Smoke weed every day. evo je ova bezobrazna. Nafurana, Viktorija. I I evo ga. predsjednik škole. Mr. Jefferson. Najcool lik. Ja, evo ga retard. Ja, ne mogu da ga gledam. Dobro, ja moram da ga gledam. Rachel. To je njen fajl u školi. Ne znam. Vidjet ćeš. Wow, završili smo celu epizodu. Mislim, epizod 1. Ok, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se dopala. Jednostavno, preekstra epizoda. I hvala Anji što je bila ovdje danas sa nama u epizodi. Ja se nadam da vam se dopala. Ako jeste, ne zaboravite da ostavite like, share, komentar i subscribe. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tad, pozdrav!